Alright, reka dutangire. Nta gutinda twise dutangira filime yacu. Nuko dutangiye, iyo ni CD barabigukoreye. Utega amatwi wowe wicara utuze gusa iyo wumvisha ari Rocky ubuze kuri busobanukirwe. Nuko dutangiye. Colombia Sony Pictures Entertainment Company abo nabateguye ino filime tugereho. Colombia Pictures and Gaumont. Joan of Arc niryo zina rya filime. Nuko dutangiye ngo mu 1420 atumwa umwami witwaga umwami wa gatanu w'Ubwongereza witwaga Charles wa gatandatu n'umwami w'Ubufaransa basinyanye amasezerano avuga ko Ubufaransa buzajya buyoborwa n'Ubwongereza mu gihe umwami w'Ubufaransa aramutse apfuye ubwami ko buzayoborwa n'Ubwongereza. Ariko ngo umwami w'Ubufaransa yaje gupfa ngo biza kuba ngombwa ko Ubufaransa bwanga gutanga igihugu cyabwo kugira ngo kiyoborwe n'Umwongereza. Icyo gihe ngo byabaye ngombwa ko Umwongereza ahitagira ahita yataka Ubufaransa kuko Ubufaransa bwari bwanze kwitanga. Atariki icyo gihe ngo umugezi waje umugezi umwe wari utandukanyije Ubufaransa n'Ubwongereza ngo waje gusa nk'ufashe abasirikare bari batatse mu Bwongereza ubaheza hakurya bituma batambuka uwo mugezi kugira ngo bakomeze batake. Nuko dutangiye. Hari umuntu uri yahora ni kwa padiri amwe batangira penitensiya. Kumbu hari ni mugufi yarazamutse. I'm always happy to see you, but they keep coming here twice. Nishimiye kubona ariko guhuruza hano ntago ari byiza. Ni ikibazo se. This morning. Muri iki gitondo ariko waje kwicuza ibyago cyugarutse. What terrible sin. Nongeye ndacumura. Wacumuye ikihe cyaha? Wait till tomorrow. Utari gutegereza kuza kwicuza ejo. For a monk without shoes. So I gave him some. There's no sin in charity, Jean. Kana kiswe ngo ni Joan kaje kwicuza ngo buri muntu utakaza kwicuza kwa padiri. My father's. I'm sure he'll forgive you. Papa wanjye namusabye imbabazi. But I want Jesus to forgive me. Papa namusabye imbabazi yambabarira ariko ndashaka ko na Yesu ambabarira niyo mpamvu nje. Time. We spend our whole life in church. Wa mwana nukomeza kujuza kwicuza ka kose ukoze uzamara ubuzima bwawe mu rusengero. Umwana arasohoka yakora kandi kakahita garuka gufata penitensi. Oh yes. Very. And your mother? Everything's fine with her? Yeah, she's wonderful. And your sister Katerina? Mu rugo ameze sawa mama ameze neza yego namushikiwe. Sister's just she's wonderful. And what about your other friends? You don't like? Inshuti zawe zimeze ute se? Yes. I play with them. Lots. Everything sounds wonderful. Ndumva buri kimwe kimeze sawa. Padiri nawe amaze kurambirwa urwana ruhora ruza kumusaba penitensi. I feel safe here. Iyo ndi hano numva ndinzwe. Where I can talk to him. Nibwo mbasha kuvugana n'uriya muntu. Him? Winde? Well, I tried to talk to him. Nibwo ngerageza kuvugana nawe. He's the one who does the talking. Gusa we ntago ajya mvugisha. Who is this? Uwo muntu ninde muvugana ariko? He never says his name. Ntago arambwira izina rye. Ariko turavugana. Ngiye ari mu rusengero. Does he look like? Asate. Dore kumbe dore nguyu. Bamukwereke. Ngo umwana niwe bajya bavugana mu nzozi. Beautiful. Ni mwiza afite fresheri. Ngiye ari mu rusengero ari umuntu bavugana. Filime yiswe Joan of Arc. Cyangwa se Messenger of God. Dore nu. He says I must be good. Ko ngomba kuba umuntu mwiza. For everyone. Nkakunda buri umwe. Take care of myself. Kandi nanjye ubwanjye nkiyitaho. Do you think he's coming from the sky? Ese barani abaturuka mu ijuru. Yego. But wherever he's coming from. Aho yaba aturuka hose. You should listen to him. Ibyo akubwira jye mwumvira. It's like he's giving you very good advice. Kuko biragaragara ko umuntu aguha inama nziza. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Arabanza aramusengera. Umwana yavuye yishimye. Iyo kavuye gusaba imbabazi cya penitensiya, ibyishimo biba ari byose. Gasengera muri rwa rusengero. Cya mbona na Paul agenda ngagiye gusaba penitensiya. Ariko buriya ni imyizerere y'umuntu. Karagarutse. Ni byiza kaje mu rugo kabwira ati ibintu byose ni sawa. Iyo kavuye kubabarirwa ababyeyi babumiwe akana gakunda urusengero. Kaje kiruka rwose mu ishyamba. Iyo kavuye gusaba penitensi y'ibyishimo rwose bari byose.
kameze nka katomboye muri roto kaje kirukanka ni ka Joan ngo niko kiswe filime yiswe Joan of Arc cyangwa se nanone irindi zina ryako kaje hano rwose karabyinagira akana gato nuko dutangiye filime yacu. Iyi ni filime utagomba gucikwa. Gusa ingabo z'Abongereza zashaka gufata Ubufaransa ngo zari zatandukanijwe n'umugezi umwe wabatandukanyaga n'Ubufaransa ngo zarabuze uko zinjira. Icyo gihe bari mu ntambara. Reka tureba akana kaje kuryama hano. Byishimo ni byose. Nta kibazo na kimwe gihari. Kareba mu kirere nuko dutangiye. Turacyari ku itangiriro. Gusa ngo kana hari umuntu bajye bavugana. Twamubonye. Inama kagira nazo nazibabwiye. Katangiye kubona ya mashusho. Inzogera zikirenga kakabona ya sura ya wa muntu. Sura kakayibona. Dore uruhu rwako nuko rumeze. Bagira uruhu rubi buriya turabarenze nubwo batajya babyemera. Gusa nabo ni abantu nyine nkatwe turanabemera ariko nubwo badupinga uruhu rwacu rurakaze. Karaje karyama kumbi iruhande rwako hari inkota. Iruhande rwaho karyamye hari inkota. Sinzi uko yahageze. Reka turebe filime twitonze. Nuko dutangiye turacyari ku itangiro ry'iyi filime. Umwana avuye gusaba penetensiyo yabonye inkota iruhande rwe. Akongera akabona isura ya wa muntu ngo bajye bavugana. Arayibona mu nzozi. Umwana kureba gutya ku ruhande. Hari icyo yabonye. Turacyari ku iriburiro. Iri ni iriburiro. Kureba gutya yabonye inkota. Inkota nziza pe. Umwana yikuramo. Niyo mwavuga ngo umuntu yatoye ingoma mu giteme. Umwana nawe yitoreye ingoma mu giteme. Ukongera akakwereka ya sura y'umuntu bajye bavugana. Kandi bavugana kenshi ari mu rusengero. Umwana yatoye ingoma mu giteme. Yitegereza inkota. Arangije yitunga mu kirere. Ni Joan. Hari ibyaciyeho mu kirere. Dore aho yisanze. Yabonye ya ntebe. Arabamuciyeho. Hari abamuciyeho biruka. Nibuke twari mu bihe by'intambara. Mwana yarababonye. Ako kanya hari icyavuyeyo. Ari urwavuyeyo. Ruza rumusanga ni wolf. Iyi ni inyamaswa y'inkazi. Yaje umusanga umwana agira ubwoba. Yararyamye mu byatsi yisanze hano. Ibindi bivayo byiruka. Nuko dutangiye. Katurebe byamuciyeho birakomeza. Byamuciyeho bundi zira nyamaswa ntago zakurebera izuba uri umwana ungana kuriya. N'abantu bakuru zirabarya. Kumbe hakuno babandi bari bamuciyeho bakweye imyambi yaka umuriro.